और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ka Green Tech Foundation hagakhat atrik unai lar arachara phosan klapin shai makam shimla prasha ikjingshna surok Shillong Dauki yakabla pintre da National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited. Hagajinga kran makilar pathai ku board chairman Jonga Foundation ba H Bansiudor Nonglang labo pat ikjingli da ka baong ke ikjingmut banyo yaki surok ki roadway ba ki skywalk la ngimla ashu banyo ikitilong umbam umdi hadin habon. Ulama Hamru ika National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited bakambit satya ban pinlong ikiwa kum ki jaga the khando jaga the mau bat bakamli satya ban pindo bat ban pinjulor ikiwa haganiga jilla Meghalaya. Ulai nuksaru balada kawa tengar kabaju besai ko umbam umdi manu benshim yaka jingkit kli. Di hadin ba nagalang Jonga Green Tech Foundation nila yo ya shibun ki complaints ya shibun ki ujor na kinong song halor kini ki kam tresrok swab ngunya chakmat ni smuthu ba kin sabun ki ban kren ki ban keno ki ban kentho yangi ba ka Green Tech Foundation ka julong ding pingkiang lani ka julong kanong persya ya karoi ka pa na ko ban ong ye pi am ngim semlami ban long ding pingkiang ngim semlami ban long kinong persya ya ki jing trei surok lani ka development mereka wengi haban sungguh angni hadin baklami kamtam gatu ka press release na po Shillong Mail kawede bat kani ka tengar kawa dengar kani kawa au kani ka melim na trai PUE ba kajing trai surok kajing pentrai surok jong ka NHDCIL hangtai la shu penlong bet ia kiwa kum kita ki jakat the khendau ki jakat the mau kiba tang ban yai lentiru kawa am don shu ngasuku abang ni kalong ba nginyo kita surok nginyo kita roadways nginyo kita skywalk la dangim don shu ketolong umbam di nila dulu di kita kiwa nila dulu ci kita cloud kayak gitu buat nginyo mat kita nginyo ya buat kita kayak banja kesan skos nam banget tengi kani ka lingba kani ka press conference mentasni ni kwa apan pa ka statement kabaning kong syaka NHIDCL ba kani kalong ru jing maham bawat penlong ye kiwa kumi syaka the kendo wat penlong ye kiwa kumi syaka the mau wat pendu ye kini kiwa hangni apo kajalan ikla suni ni kwa pala di surok ni kwa pala di development ngiru ni trailang nrimi ai ka alternative ba ki kai ka bajia menta kalong kat kum jing lap ke jungi nomor kani ka wa tengar ni dawan inspect ini sini beladap ngasukwa penong ngim sem persya yanoro kata ketika jing pensyai kong ngim sem persya yanoro iya kani jing trei kini surok henrei lada trei ya kani ke surok lada kadon kani kawa hangni menta la shu pentrei baita kalenti ke basuk ba ya kani kawa on penlong ke jakat the mau jakat the kendau hilet menta kani ke area ngan ongai pi kin samat ya ke jing slei ke besar kai kapan ko kini kani kawa tengar menta kadon ka ai dei tang ko umbam undi ka ai ru ya ka na menta karap karyang ya kini kisnong ya kini kijaka kibah syaru lada kani kawa menta kaduno ke iwan ja ni haban perkade kata PUE kawa mentudu menta katno posen syu kajing ya tren kajing ya lum kajing yalang halor jong kajing long jong wa mentudu hong te po tanjan dia menta te ngingi syu kwa panong tang kumni ba kat bangi ngidang keren kat bangi ngidang ya request sngubha ban sim kya ne nomor la shain da kisakut ki PIL lapo Supreme Court kisakut ki PIL lapo High Court wat keno ya geren lagi wan stay order napo kiying bishar udan buram wat keno ya geren PUE menta ka kani ka laus otun kani ka karubu yang te kai pi nga kai ka banga ngi na kaliang ka Green Tech Foundation ngilingo ba ki DPR ko kumno gini ki bergi berapa ka PWD roads hato shoban ya trei lang lani ban ya chakmat ban implement ni kita ki project hang ni
Kaladon em kata ka consultation ke babiang. Kaladon em kata ka work out plan ke babiang. Pinsuya penlong kumni ki wa penlong kumni ki klau nagaleng jong Green Tech Foundation dalele ru ngom la pen priang. But sakawing shwa penong ba kumbang la keren menen kong syakmat. Ba nginum persya ya development ya ki sturok ya kino kijing tray. Hendrei la da pimut ban pendu penja bat penduk sendan ki klau tap ki wa lada kisakut kita ki development jong pi wat kan ya tek totally lada piong kan than ya kata ban ai exact data Henry pisung thuk haman ba ki wan gini ki jing trai surok kamtam gini jing trai surok ki bahe menta ngin yu i baik ba ki don arkan hon ki wei ki bo persya bat ko wei ka ba menjo kini ki bo persya ki juwan baik ban pentip sengi bapet namar ke jing poi jung kane ka surok ngiladu ya ki telong umbam di ngiladu ya ki wa ki telong dieng ki la khlem da ki kata spa kata hajar tenrai kimi sakini endang ila sedang ban late inspection on the ground field kimi sakiwi ken hun ki ban ong ba balai fi persha development te kata kin ki mong ye fi man ne ba kani ka jingwan jung ini ki project menta kawan hak rukom kaba kamdon kata kajing yamir jingmut kaba jana itu hi kamdon kata kajing ya kamdon kata ka proper consultation kaba season bawan gini kaba mut la shudu no ya kita kiwa la shudu no ita telong mamdi tengangit ba ngan ong ya fi enom duna ya kita ki arpo khatsan arpo teli kiwa lani ki telong mamdi ki belawan na kajing mi jong gini jing trisuro tanggawa yung syua benong lada piong bagi kita ki nong snong jong jelam ya kia hadin sipau katsan senam kim don kam di umbam kim don kam klau kim don kam ban ring ya tegla arkot ya bat kini surok ya bat kini ki rubwe ya bat kini skywalk kata kadika ka option na mata joki henrena kalian jong Green Tech keren sabab pikran keno sabab keno lada kini ki wa ki hapandu haka kerteng jong ka development dalileng nom lawan pediang mat kani kadika stan jongi kalong film han nadu bangi la establish ya Green Tech Foundation ba dalile nginum sya nila ju sya keren nila ju sya keno ba ka Green Tech Foundation ke julong kata kenhun jong kinong persya kata kenhun ding penkiang ba kiwan gini jing trai surap katungi sya keren ya kani ka limer ya kani ka upa selong hak por bakawan ka surap ni khang tu kada nim sya pan kelam dari menta kadon kala ka surap menta kala he ki alternatif kidan hendrei kajing pentrai ki kwa baik dakalenti ke pasok kini lagi nong pentrai kanong ki yang HIDCL ki suwan mentaban pentrai kilalai kai ke banja ini ni akan future generation ya kai lada kini ki kami yang lam don so kadai tang halor jong katahi kani ka message ke beningkong bat kanong putang ni yung HIDCL ngin sa ikon dumakmat bat ngin ong yu balada yakiwa pi penlong di Jakarta mau Jakarta kendau ngin pakhat balda pim khat lada kami kasti oda kumong meni napo iying bisa berdobro wat keno pada Green Tech Foundation kalong kumni hadin ba ngila wise ki social handle social media jong Green Tech Foundation itu kila don gibar respond di department kiong kiong ba we are on the job ban le lo jong ni pilaya sim kya lo jong ni ngin le berotam te ngim haduk mentang ngim pakha no kono jing po petition signo ki concern authorities nrei still ngin boten but ngasukwa kono ni ru ko ya ka megla state pollution control board kani kamde ka kamram jong Green Tech kare kamram jong ki subashim kya khilet pe hawa tengar kani ke area jong melim menta kani surak kai baja ki pe no menta kai water prevention and control of pollution kadon hakti jongki ka air prevention and control of pollution kadon hakti jongki ka environment protection act kadon hakti jongki begini ki solid waste management ki plastic waste management tar ide ha ka ti jongki kum ka department kum ka board ka ban pej ya ki ni bro tingi kentu ba subha ban pha ya inspection team jongki hangtai ban pej nomor kani kawa kamlong bangin ya shuya keren tomut tomat bangin shuya keren kampai kadai ka kamdei tang livelihood kadai ka future generation
jong kata ke area melim jong te ki pai ba ba shong te umbam telung umbam di ru hang te menta jong ka mau plang kat tu sak ingin na ya kran kita ngkat tahi na geleng jong great pollution ki sulong bet ba nginu mai la kran sakat bakran keno sakat bakeno ingi ka foundation bengilong ginong persya development henry lada timut pan penduk ya kiwa ki bakordor ni ke jelam kenyo yawa ngin yawa pada ki lat kelenti saya mau ya pi tang kalong kai ke ba bani kran ni ya tu ti mau ti siap ni semua tu kadai ka livelihood jong ki popon mo ban da piti tang ban yo ban pendon kam kendiat ya ladie ban ya snayeng ban ya pentri ete kata ni su tu ni haban bat kami mariang ringi lami ha tu ko por ban kran ye kini ki jingti ki jingklong ki bapen kelah kadur ban ya khayi ban ya pateng ban ya klong daki potrok daki spatrok te ka tu kadai kuai ke bangi ngilami bat kaladon ke jing ya kher ke jing ya keren ke baklut bah tu apa ndingi yang ba jala ke jong nongrim ba lada piti nam tai tai jing penon kam kendiat ya lade am lele ndai piti ban pen kala kum ke jaka kaslam ya shalan ya yu te ya hakam hakiwa don ya kata responsibility ki don ya kata duty ki dei ki tanat ki badai ban khmi ban pai jakane Rikum kam Meghalaya State Pollution Control Board te ka CPCB ta ai ki kumba nyo patli ki an tiba kisu to ka Meghalaya State Pollution Control Board kam de ha jing khmi jong state government ka dealing ba jong ka Central Pollution Control Board kadi ka statutory body ki ba so to ba maka kadun hok anytime ban pen sange ban ailat lanie ban pensitom ya kino ki ba lalong palap ban penjobok lane ban penjot ya ngi mariam temeki gidon ya kalenti ka bor ka ba hakmat tame ke kadi makaring ke ban lead as a team kan sa involve gini di partner Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hakdor lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar seneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra